Nangiro kuna ati munini wa ngavana ndene ya kaunti ya Meru MUTUMA ntwethingia numburite ati munini wa rais Rigathi Gachagua NEREKERETIE nende michemanio irethirite kibangana kiate ati KMCAs na kinyangavana wa kaunti ya Meru yegie kuria Ntaira yawe Thiiri ndene ya kaunti yu akira ntwethingia nende nethirite kilikitha kiate Rigathi na guthiri kinya kamiti irekethira igita na mbere na michemanio kendo Thiira ndo ngichu eleni kuyamu na GWITIKANIRIA kire mathina iraya kwithira kiongela na uite ontobrari Rigathi yethirite kiona burubonene nimantu yegie KIGINA kia Wadford ontobrani ndikinya bokwithira bokithangi kairo kaitene kau nathatirete ngabana KAWIRA mwangaza kumani andiunga yekiwa ndini ya KIAGU kiwa eti onkawanda kuliunga nonto kinyambere kwithira aikinyano na itite nterechia buri mwandigeto ndeto Boniface Mongera kato echio Kiria kiariro kiri mushomono munio rais Rigathi Gachagua na gavana wa kaunti Meru kimekithirwa ja Nairobi na ndiki ithuri munini wa gavana ne kaunti Meru wana MUTUMA ntwethingia DG MUTUMA akere na tu na ikite werune na ugote mushomono jonge munio rais Rigathi Gachagua akethirithia na tongirba kaunti Meru na nande na kibira kiri ikiri gavana Kaira Mwangaza MCs babunge kaunti Meru amwe na bunge na manto yara othaine ati ni thiri tuchwa waheshimiwa bonthe MCAs betu process yera tweneo ni kuria muchemanio ywa mwisho yura yukethira yuina 3 members ba executive, 3 members ba county assembly na 3 members ba national leaders yabo waheshimiwa batu na boa kenda to come up with the agreement ya ura Meru tukendelea kulitangugi and then kawe atwetere waheshimiwa bauma Tanzania be yabareta those members then tukarande twitikaniriria ari batu ywa mwisho nteto ira twaritite Meru ciacokerwo Meru solution yetemenya kuma kungi no kiri batu Meru ibona onto after to ekuthio long katoeba nteto twitia national level ciacokerwo ringi on groundine twerete ubukare na governor kare inde na waheshimiwa ba national government kare inde na waheshimiwa ba county assembly bothikanire bo amora Meru Gachagua ni kinyite muthia no his excellency ni akinyire mwisho thai nene barabene one ya Meru ibo batwe kulingana DG MUTUMA ariwa DP Rigathi Gachagua na ugirentete on fund nio kingina gikini kethine katika gavana Kaira Mwangaza ni MCs babunge kaunti Meru na neo ebati uchirire mbere amu ARIUGA gavana Kaira Mwangaza kagitene gaka no ntubo ndi bobo kushwathiri ndene kaunti Meru ni nyantu ba Meru bedro bagitrongo game etayari buru kwethirekana na MCs umoroterwa Tanzania na barikania nteto eje na in the subsequent years kana moving forward katokangiri tugetikaniria budget yetu mbecha ira twina cio nigi twakaranthe in the table tukauwa nende waheshimiwa you can take this executive etierwa b kuba rwangirwa executive butathukania figure ira bukanenkira MCs bukabera tegeni eje ni otu inoka gitene gaka no figure ire otayari bwana Mongela ko chokera nteto go kumenya ngokwera ringi budget ne kurukirwa ya milioni 10 no yo me atore move na weta nambere no this time round tore work ne uya kiraito mwaka yo 2023 2024 tugakarande twitikaniririe you know MCAs na executive todeme yakwa thukana na tuteme ya impose this is the figure that MCAs will work with ilazima tukatugetikaniriria tuwe according to the allocation from the exchequer. This is what we have. This is what is needed for salaries. This is what we needed for other projects. This is what we can agree MCAs baitenabio ku implement project ira ba promisere antobao na arakire ward tiao DG MUTUMA ntwethingia arendira kuboja thirikari kaunti Meru betayari buru kuthrebekara na MCs zorabere kithiri DP Rigathi Gachagua na beterete MCs umoroterwa Tanzania bambire ngoge beya Meru kega nkana maendeleo Meru ni kabati ni kaende maendeleo temanto ya discrimination there is nothing like discrimination every corner ya Meru irithira yena maendeleo equally na maendeleo yate yare ya kuwa kwa Mwongela itokomenya ni milioni 20 kwa MUTUMA milioni 10 ari iretwa weka wawazi every ward ya Meru
irethira ye balanced utego kukethira kwina maendeleo guchinda patira inge cia Meru. Goro ejo DJ Mutuma nacokete akanukia bunene urarekari ba gavana Kaira Mwangaza bakwa kagitene gaka arikia maendeleo terwa KIAGU na gucurumithiria wandi wingi nonto MC kiambingaroni no rungamirira we kagitene karia arikithinjirone DJ Mutuma ariuga bobote oma nanto bebatere kwithira bekira ngai. So ute mapendeleo yareo Her Excellency Governor wa Meru na myself na Rutherero Executive tote kupendelea KIAGU kakwari na that program kiri department ya roads iyo yikuo na mheshimiwa NAARI kuo at this time na aromba tractor kana yetawatha grader yithira yikire wondi yawe na kwa tuika bangi bari TZ, which is not a bad thing because betre nao kuthoma. Nke reporter Ntaira TV kumaja kingina ngine kutoka Nairobi mbita Boniface Mongera.